DL 106.9 FM. Ebra Okogyeabour Ocran. No 106.9. Ghana Kwanso exercise. Ya Kwanso exercise. Ghana Kwanso. Ghana Kwanso. Fire Koboko. Na yebedu. Ya shasidia. La rebelo. Amini ora kantanse. Ajisara kabo. Odoni dinamaya. I don't even be a dreamer. We don't be a motion. Kunya and Shinda. You are fine in the world. You are what I'm on the for say a free narrow Obiantie Ghana Kwanso DL 106.9 FM Ebra Okogyeabour Ocran Ajena Konya no Musa Ghana mpanyifo say Ghana Kwanso etesen ya Kwanso etesen Ghana Kwanso CB Ghana Kwanso fire Koboko na yebedru Amamfwe the drop for control the answer for fire the amamfwe here the animation for the buy a piano the buy or you for the buy the two the buy a corner the buy Okogyeabour papa if you can at them at them after them amamfwe at me I move for better and if that will be papa for Katolia the answer Okogyeabour Ocran winning and no and to find a black akasayina kasa Okogyeabour uya kronkron Okogyeabour ubi asa for radio kasa and only nyina trese awurade no nanti anopa awiani anadu dasum nyina okan nyame hira Okogyeabour Okogyeabour akrai say me a prophet baby abakwa dey so for mame yankwa ni mame yo me kuma something na enyume Okogyeabour manage one power bo mo man Ghana mame Ghana kranjo sisi Ghana and the father waji baby ah sa nyame ayame oh ya sa nyame hira yanko patron we bin the na system attachment to internet yes I show try kwan wo conscious wo pani ne hwan e bo kwan ne kotu so ni pete Oko nyame nhyira wo nua ns wo nse de bia wo ye program make say sabi se police na ehunu no na okata ansa wa obu ban ana wa ya hweyi de bia me come see ye be di yan pani fu echi a oko de bia ye be wu driving work no the work of the learned sabi and yan kwasa bo eduma ma osu mi kasa ncho sabi wo fu eji obi wo fie medase good evening papa ji come tonight tama papa mamintie wa Okogyeabour ndi na mase ne ufana za wono eye jumedi this is jumedi we abayanka every Sunday dia portrait ko papa abayanka ni pada se ni dia nya eta ya fa Kwanso ya koba no ene da abayanka abayanka obianti because e bua papa the mun da na yo kwa kanu e enso mu ka because da bi ho ma ono na akwa o tini na order we also see no kono wa kwa na abo so long overtaking ni na no ye passengers we listen to no say da ba see me I'm careful but take let's not say take no sa ka den kodia no bia de na question dey e ga bada madina mamintie o program here your boy Empire na you be so ema company ke se fa be so na fabra bonti amen here driving me say me driver my drive 35 years me chi taxi 25 years me chi truck na driving no ye me hu wo mu ni say efitiase no Enubone kan hu. Enubone. Abubo amount for chenya you will hear afie we say January no enipa head aden na enkokokura empo usa na ukura fidia se na amoka no ese utini ye adwuma me pa cho within this na afre me friend ye fema les kokuta fe fidan suma ablikuma west mamintie o
Uba Dansuma, my message, traffic light. Since other station, I'm starting to make us once a move. Mekai. 3 years in you, traffic lights near you, and I do Sunday at next accident menu as and the opposite part in once on my own country. 3 years open. Afisa politicians ni bejinamani. Dia one timianka na adwene a wo de beboa road safety e wo mompesua so on muntuntiano. Enya blekuma west nkoa the whole Ghana. Politicians neba na wo hwe wo madwenem wo mo kasem. They have nothing to support road safety. Muntuntia wonom. Company ate. We did the sign after me friend. Ukotema woko inside the wonom Titi brothers wonom. What me call net traffic it is so. Traffic will call off. The police yin akode tell brogwechi. We nyafa wo police at all. It is sometimes the police phone so can be. Minkawa no what can say to asem from Habo eba community 9 ebese call Accra. Kwana say last time that way be no gitaka. That one award that people na wo kon wo matai last year was wa pake car wa kwanum na wo no ataya wa kwan chen. Eti a police phone so ti hunu omukwa million ba ko no de ma no oja no omo nya hwe oman mu ye frame akontapa kasa free is lego so no experience there yen sabi but me ka ba ko pe akire me papa no driver fo ni mi nua no driver fo ni mi nua ba no me maame no aye drive over kan wa yekitaro aye fidio one time na me kitaka na me break no na tum kakra na me ye ma bi say ni de juma be 3 days bi ansa na ko tisi over se nyanya ngopon ni gini wo fufia anka sa bi nke bia anka menti ase enti sa program we am ya na me se bibri me ma driver for no se wonu na na so bi se bia tetuma o ka no ma e bi do tai kura na se nya pakeka ni siko na solve problem no na be ya ma se obekọ na kwakọhwere wo kwa Producer say me mfa un last majo Pacho me driver me passenger mbese me ka bi kakra. Okay. Pacho bus na Kumasi no. Bus o ka bus ya won ka hwe VIP car bus no. Okay. Pacho on say uti bus no mu a pop bono omo de ham kitin di gas show. Bus ade no di enim omo ka say decorations. Na sa ham kitin no. Eye ham say di bisia wetimi ayi e dia block glass apie. You be brain side no. Rubber no I say ham about the also near rubber. Now I don't know that day and kitin. Into essence so into the also into a bus betua and so do we all educate a man for say sub idea the way idea ni the also because maybe a bus this she works that kind so make a person use ham and kitin the block glass pre now so we need to know omo kamu ma bus no she into the also master man Kwa ese ye nyina ye ba ye fususa esan se mi bisa ma no se unya ba bi na obeba kete dia kosekwan mu adana omo si dadi enti na unya ba bi ntan ade enti ubisa no so unya ba bi ntan ade meanwhile oba sama se ye street market ya the what chef ne sign ewo yen western end ho enso nkofo Ghana so den se nka mpenifo se ba bi obi ewu no obi na asaman bi mu atwam ka bi feli break echo traffic light na if for any provision unfortunately no ni ba ko fans on no onye electronic if for on so any penny tua nka minimum say yes afutu de nka sakra nipa jesus sorry o fine na e bit much ni bani nyina agumu ana that is another question honorable any na me so me bisa wa ha say said ye wo kan say Ashaiman municipal assembly motimi asi market e de ama emai ene yem papa no mo eton ade wo kwan mu enso wo mo nkoi o kan ho nipa miensa ana ma confirming the recalcitrancy of the people of Ashaiman edin kan many assistant municipal director Dema Ashman patients just last week many Ashaiman urban transport officer Eya Patrick Labik edin komo one so the to so say oh Ashaiman for aswadin ana Ashaiman MCE honorable Albert Ochre onso de to so awie say Ashaiman for aswadin honorable mama mbisa say one more so etimi take over the powers of the assembly and to the stand say we should allow them to sail on these pedestrian walkways. Never at all. You know there. Enunti any ebe koso achi wo. Nti wo te se ye bu endim bone a. Na se se ye dim bone fe sebe. Ye drimu na edim. Ade a sebe me no ye nye. Obi a wo sia de wo di wo nim de. Bibia ya ma driver's license valido. Na o ti achi. Na ukoye sa na mo ye metu o man take ya. Wobra me ne nia Okogyeabour
ya kasa the next question da so as the same mechanic preocupe ya mi ko ni esie ni ko ye na ni ba ye ni e ko pe ba ku kra mi ya kra ni se ni pa di go mu wu prepra e hu mo bu fiafo na te se akoba ni so bi atra wo fie so o kwa ba wa medu na nsani o medu fie au enti na te se ama ye djuma die bi a ye di aba National Road Safety Authority that they say there ye be ye passenger manifest no na te se abedi mu ya to ye se wu kwa blochire no kwa airport na wu ku plane is responsible for the crime obi otunja ye nim no ye nim be free enti sa bi ni ye di a transport mu as they say no ye papa Minister of Roads and Transport eko launch December year ye papa ni ye pending Vice President to the media akoboswa ye say ye president Transport Ghana National Road Safety ye ni di aba okay Transport Ghana say there o bia wo preku obia no ye ni mo aproku megun hyanempo ene ye pe kuma kwaduoi ne beso abrebra Okogyeabour Ocran offentem from denchembramwa wo menesono akokwa ampanyini sem awampampam mu jena ofriti krotia na ne ho age afiafiem Okogyeabour Ocran waba tenase na amansan tiew Okogyeabour Ocran fashim yenko yanom dia woso wo mo dayaya yanom kuram enso ma jem Okogyeabour Ocran ensam no kanina Yanum dia waso womo dayaya yanum Second kwenhye sia na de how bebre nenam emanisia ni nyanka doso fituo mu arewo na ya dantuo mu awosin no ye keka nyina na ye keka ma adrabafo wona onyankopon yi won sa ofie nante wasasi so sie ye onyame free wa draveni na mankwa e free onipa ba kuso kopim onipa wo haso Driving from Swatimi, my one in a hurry one quaprape. And on Ghana Road Transport Coordinating Council, Mr. Draba Fuankabomwa Kubatai, any National Road Safety, any gender Bushia Kwanina, Yasambra Sisu Kane. And near my Kosobasa or Kakamuno, ye free what they could. Driver ni metibia, one ya was said, ya no one you know, ye catch the upesa, Emrani Ubedi. Driver Kemet. Kanyabu omra kanyabaye driver damet mba kubikan asalin kubao shalia ya kama ku driver claimant na mito monijio emra heto nami asinya fomu sumuntie yen ukojina baabi eni kwansa ufaka na se driver ni jina no fawa munini nyina amatomra afe pasinya ni Wotika mu na hu sa driver ni di se hunu ana se mate ni ye de anya fane ma prosifo se hunu se mate ni fiedu nwatwe a fo ane ni driver nyina ma prosifo afa motorbike ni abobo ya e wo se obi a se ni helmet wo fa overloading emra anu bedi pragia motofo Musumuntia mumpanimfo na muni mwashadi so anya sadia emrani mubedi ringi sidusi nyina muma nyina nkambo mwe na yenye accident free wo mai mudeku no my Ghana mfa nente mapemfra ye de nyame srem wo empanimfo adrama fo ni meti amu wo mai mo ye de nyame ba mo jaw yesra mo monto mo bo asema ye ni o It's a special good afternoon. Gender ambassador or him my baby. Good afternoon, Ghana. Good afternoon, the people of Greater Accra, and to those who are listening to DL 106.9. I mean, Emo Akwaba, and I mean Samoa. And then yes, we are Tenassi BM Yamagana for you now, Akwaba. We did the Okogyeabour Ocran. I mean, Mo Akwaba. Namemo Mania say young from so. I am no question what choose to the nation's favorite, the most explosive weekend talk show in Ghana, so long as the capital is concerned. We did the Okogyeabour Ocran, and we are more Hamu Akwaba. I'm afraid we are joining feed in a higher DL 106.9.
Ayano Abonua Biamania said, the commandant of the LI 2180. I am your lecturer when it comes to road safety advocacy. I am here once again. And then I for you boss me that also and so on. If you champion any Adriano and 9. You can check the time exactly 3:19. If it is it is nothing but road safety. Kwanso Jojo enya manyosem mate Okogyeabour Ocran kanyabaye driver da mate mba kubikan asalin kubao shalia ya kamaku asinya fo amusumuntie yen ukojina baabi eni kwansa ufaka nesa driver ni jina no fawa edru kwesi ada say ya dwumadie ba kwa wo my Ghana one more chance ba wo mo akwanso eye Ghana kwanso ebre wey eso a wo political affiliation it is useless ebre wey eso a amanyoku a wodom no useless. You can be NPP, you can be NDC useless at this point. If we say can kwensia ebre wey so a me na me MP ewo NDC dim useless. Ebre we so a me na me NP ewo NPP dim useless. Ebre we so a me na me campaign ema party bi ba power. I am telling you without any fear. I am telling you without any equivocal terms say useless. Ebre we so a me free ha me ya Santini, me ya Igbeni, me ya Frafrani, me ya Nzimani, me ya Nkrani, me Pacho. Your ethnicity useless. Your ethnic background useless. Me Okogyeabour Ocran me ya Santini people. Ebre we so na se me kan kwansia ho asem a asante no a me ye no useless. Sana won so a wutie me no fa wan kasa busua wodamu fa hye ho. Mama yenina nkambo na yenye accident free wo mai mu deku no my Ghana mfa nte mapemfra ye de nyame srem me pa cha we bre we so a I am telling you without any intimidation say wo mai mu ye de nyame ba mo ja wo bank account no useless wo social status useless. Your certificate too is useless. Every second question will be cool and one share political party now with them. Second question, what do be considered one share Busia free move? Count question will be cool and one share bank ya will seek at the ample. The amount in that account, it is useless in the eyes of road accidents. And this is the time associated as I say, road accident, any road safety campaign, a collective responsibility. Okogyeabour mechefa, I don't know me dem Ghana for you. Me pamchawo ene wiesa wote menenwa, ubehunu say Okogyeabour ne honye. What's up, what is that your may sound on what you could see, say there has been some changes in my voice. If you only papa, may I let him home for me kakra. May win yappy. May so because of Mother Ghana and the life of my listeners. As I said, me ba and unti and my voice no me lose my voice kakra. No so mo fan chame. Man ko de be baby a. Memo adwuma we e kasa adwuma and unti Rebia, Yadia betim the Wajim. I'm a one lose voice. And until what I'm going through this afternoon, I am normal. No mono. Samitium nasa motem in Kankwadia. Meba betium, Sanabaya, Ghanaian ya uteme, Kankwensia, ebe wunti, na sebio was your yansa, Efriha, and every driver damage. We are still live on DL106.9. Over Facebook no as why you stream live. Me pacha wo betime do message ni nyina bra me on Facebook. Nessa driver ni making can wo message ni nyina so ama. Wo ba so me pacha wada and na we me permit here for che. Na road transport. Wo ba so na wa share page no so ama me DL106.9 on Facebook. Road safety. Wo ba so na wa like page no say be ya anytime obi ano a Okogyeabour beba life no those who benya alert and the notification. This is the only thing you can do for me and to support the program. Ghana Kwanso nie. We interpret the laws of Mother Ghana. We center our discussions and our reference from the laws of Mother Ghana
as far as road safety and road accident is concerned. Okogyeabour tena se awie ya enye the personal interest ene nka wo madwuma na se driver ni na mom no the interest of the people Ghana for munti ana na awie ya tena se eye Ghana Kwanso kan kwanhia di Ghana bone se ne yade bi a asi wo wiase fane ma prosi one be challenge na awie yi one be timi apon point say Adie bia be wiase a eye calamity and more dangerous than what we are talking about this afternoon road accident. Overloading Nedro eye nyansa. Kan kwanhia nedro eye nida ho. Kan kwanhia nedro eye discipline. Kan kwanhia nedro eye vigorous enforcement. Kan kwanhia me say nedro ba kope eye nyansa se bios wa jimia. I am not insulting this afternoon. We are telling Ghanaians the truth. It is nothing. Name of a wonkwa. Gender ambassador. One more a name of Okogyeabour himself, Okogyeabour, Wakwa at the blade. A tatra, a nimucha. For what? A tiranu sutra. Metrasia and Peninfonwa. They are leading the affairs of Mother Ghana. We are the citizens of the Republic of Ghana. Yes, so yeah, was said here and we take a part of Ghana ni and we would hear DL 106.9. See me bao me do atem me miniatem baby I tete me ano ye catch ram say. Ya kanokre etire pani kanokre etire kwada enunti Okogyeabour eye normal oni pa wo haso driver ni fum so timi ma wonyi na hwere won kwa prape enunti Ghana road transport coordinating council me driver for nkabo mo kubatan any national road safety any gender bushia ni nyina ene awia menua bema tie mi ye koso basa e wo ene awia menua ba wo so wo to ade e wo traffic him tie mi ye wanya wasade ne wani wuhuni no ebre bia no a meka sa asemwe no me ne adwadifo ma e wo Ghana wo mo ne me enya problem na mo menua ba bema me maami a wo to ade e wo pavement so Okogyeabour won tan wonyi bibia Name truth to be told. Mema mesa woti pavement so wo to ade e na awia ya. We ye potential break. Emma wa shankani a wo lose ni break. Na say driver ni gina no fa wa. Muni ni nyina ama. Me papa wo so wote pavement so a wo to ade tie mi ye. Ehun say driver ni. Say woti pavement so pedestrian walkway. Say woti pavement so mechanic sa na mo beti ase. Wonu ya pasinya ni. Because e nipa kakra bi anenim say pedestrian walkway no and one your friend say pavement and unti the dominate ase no and na mayusu and unti mi busa wo and na awia yi wo ye Ghana ni and na awia yi wo ye nipa and na awia yi wo wona mienu and na awia yi you are not a hermaphrodite na say wo ye nipa wo fra wo say wo ye nipa na say wo ti pavement so ana wo to wade a wo ye potential break ema wo shankani a ni break ati atomu wobeku wobepetew wobetetew nam ebiesi pen enunti you are not sanctimonious fe pasinyani wotika mu na and awia yi we are coming to set the books, we are coming to set records, we are coming to set the laws on fire. Yet the Ghana mra no eba bedin komo mesra ma wadwene mra ha ema obu fo me efrise Ghana nyame dia ema obu fo me efrise Ghana enya won so wodia ema ubunfu efrise the American ekum sebi onyansani the American ekum sebi ojimini the American ekum sebi MP the American ekum NDC ni the American ekum NPP ni the American ekum oba ekum ema enunti menua bai se ubufu a wo ubufu mekwa menua ba ma wo so se ubuafu a ububefu mekwa Nigeria ni beka kire say a venom of a viper that's nothing to the back of a tortoise. Say ya no kura na make dia. I don't care how much you are angry. Ebrewe esoa eye Ghana eye no kura eye mra ne yeka Okogyeabour won kasa mfiri ne trim. Namom so long as these laws are present me pacho LI 2180 no eno na me de kire mo Facebook no. Me person me set the standards and the records straight to say
Okogyeabour tenase na semra we enka no ho a onkasa. And untimesre Ghana for this is the source of my reference. Emra no enu nie medechire Facebook. Ama obi anso ahwebi. So this is the copy of the LI 2180 no a maka ho asem aka no. This is the book Emra no enie medechire Facebook. This is the camera medechire mo. Ye ba bedi nkomo. Ebre we so I can challenge anybody. Wobi abetimi akokọ to bia wope. I am ready to make myself available. Say yanka no kura nkyere mu wokrom ha no mo a. Mo amobasa tena mu fi akasa nsem twerofo ye corrupt. Ensem twerofo nka no kure. Enunti to set the record straight. Okogyeabour mekrokro bia. To set the record straight. Okogyeabour beka no kura kyere Ghana ni. To set the record straight. Okogyeabour wa demra ne bekasa. So enawia emra ne bedin komo. Me pacha se woni akukodru a wo de just union of medamase. Monso amugina so na kire se mo penokre. Aya no wa share page no so amame e wo Facebook no so. DL106.9. Na the various assemblies amwo kroma muntie miye. Local government minister Wadaroma tiemiye, yiwasum na tiemiye. The various police commanders amuo kroma amonso muntie miye. Mema mi a wudidwa a wuti pavement so na wiei tiemiye. Me papa a wonso wuti pavement so a wonso woto ade na wiei tiemiye. Sewu wuwa me ya sure say wo nkonkosi nsamankwan obi abewu sene wo datu wo say tim se ka atwifa wo so say sesi ai na se menu aba ka nkwanhia ekum e wa bra na wuti pavement so etete wo na mpache wo a me paache wada wo nkonkosi nsamankwan obi abewu asamu a mebeka ho asamu yi medi ho nkomo efiti bra me ya ma adwene se me yensem twerɛdwuma mene mpanimfo ahodoɔ pii no anso na edi ho nkomo pan especially one mo a wo mu twaka ɛwɔ LI 2180 the regulation 117 ɛno ho asa na mbɛka kyerɛ wo me hye dwumadie na sia ne me bɔ bite bi ɛkyerɛ wo me sa abɔ ne biem me wo hunu sɛ Okogyeabour hye adwuma wo yase sɛ road safety advocacy no and I said road safety advocate no enyene minim assembly minim MC ya meneno eni nkomo when it comes to the LI 2180 regulation 117 me ba chotie miye yetro emra na se ye yusu brofo kasa ye kan se prohibition e kire se saade no eni kwa se ye makwan manisie munim say wukọ school so ahodo no a yatro ahemu say speaking of vernacular is prohibited and ameboa metiefo amutie me say meboa mon kan kire me we are live on Facebook DL106.9 school bia no a yatro go school nanim say speaking of vernacular speaking of local language speaking of tree is prohibited. So we yakwada na se wo country ana any of the local dialects no a yetime bo meboa yetime panishe o meboa teachers time bo. Now this is the law. Me pacha Ghana ye mera no ayedi bu o man no me pacha emfiri mfante dokunum emfiri anwamumu ana me pacha enye Okogyeabour na troye eye the legislative powers to me aye dem aye mera hye badwafo ana wo mkọ pass sa mera we ba ye ana wo say wo hwe LI 2180 the regulation 117 was a prohibition of sales on pedestrian walkways brofokasa prohibition e kire say emra we enso so say ye ma wo bi kwan sa wo ye oba sa wo ye bema sa wo ye tuntum sa wo ye kokọ sa wo ye tenten sa wo ye tietia sa wo jimi sa wo nim nyansa sa wo ye ohiani sa wo ye sikani emra we emma wo kwan say kwatena pavement so na ton ade assemblies amu okrom ha
bow down your big heads in shame. Police commanders are mutie me na wie. And then when you target. Name no police commanders, bow down your big heads in shame. Men to sebi. Bow down your big heads in shame. And the Ghana hand mo ayetie. Ya kwante mponso, benkum, nifa, ni nyina no adwadifo agye ho no mo afa. Pavement ni so nyina no ya agye afa. Enu nti se wo bi enam kwan ho a automatically esese wo fa kwam. Efiri se baabi anipa ne befa your friend say pedestrian walkway eye pavement no obi ton nyadoa obi ton force obi ton paboa ene ye wo fufuo e wo pavement so assemblies amwo krom ha se nya jimi a eye de baadea assemblies amwo krom ha mo nyina so mo bylaws as ade no ewom assemblies we are challenging the whole Ghana we are challenging say ye per one assembly a obeba bonten abeka say ye bylaws no de enim say any kwasi ema will be kwan ema waton ade e pavement so if the laws are boldly written, if the words are boldly printed, why the uselessness, why the stupidity, why the indiscipline on our pavements? Me patron regulation 117 way ya bomi dua wo ho pan yo chaman pedu akwaba mamu akwaba ansana metwa so amatwa so okosa bibia bokode chama awrade adom akwadi Easter raba Easter ne makodi pa kwa ni de Easter du no antimi anko krum ane chese wa mobra oba ankran wa mobra yi ai you bo obra yi Easter do so timi ko nchi sa ne tie eno na de chese ye kwa oni papa eno tira last week men hu no sa pepepe enti akwaba ya ni Easter de nya de a obi abehume enyawe mi ajoba mi krum enyawe oba na atwini ase eni oba beto be ukoye ne nso ya wa hai metemo ngaba medase ebusia chairman Clement Ampadu were national chairman Emma Bulk Tanker Drivers Union chairman atenase na me manu akwa bansa na matoa so me part of regulation 117 hu asem mo amutimi keeping records mo kaya somewhere 2014 Ashaiman Samukaya car etwife nipa so wa Ashaiman traffic light me pamcho mo amo wa Ashaiman amutie me no semembo a mon kan kire me so Okogyeabour wo boa me pamcho samo beka ye 2023 na me ye adwuma wa Kingdom FM 2023 Shiashi bus stop Ghana Standards Authority traffic light na say me pacha eno so no kia na wo so ensuo me pacha obetwifa adwadifo man so ekum motor riders mienu ene wo ba na wo ton drinks menka product ne din menu no ma mo ton ade e wo Shiashi bus stop wo sameboa mumu bi betimi Africa so Okogyeabour oboa and at that time na me adwuma Kingdom FM na e was Shiashi bus stop e honum wanti I was a witness to what happened e kia ana no so woso ensuo what it is sanye na me say sa wuti pavement so na sa wo ton ade a me Okogyeabour me pamon because emra no enemy nsem Nemom se ada ka bi beti free a obelusi ni break no maame yi wo ye break wodu be ye break no obetwa fa so akun me papa won so te ho won so sa na te eno ntina me din ka say whoever certain whoever trading whoever transacting business on pedestrian walkway automatically wo ye potential break ema wo shenkani a wo lusi ni break every say so wo shenkani no olusi ni break ya wonya baabi amfa na se wokwa nanim na se wode bebo obi kan mu na se obebo kade a wonya ne saa wobeda nani achimsie e dia fa pavement so wo a wote so bia no wo ye break ema no tiase ema me video bi circulate on social media eno so no the early of 2024 eno so trailer Shiashi bus stop na ofri eye tetakwashe a wode na nia kyerem ewo pomro me pacho otete san
Me pacho more video no, you can share with me on Facebook, and I say you can share that video with me on WhatsApp. Me WhatsApp line no 0593 406565. Me adie bia no one more meka when it comes to road safety a mebo mitire mo ankasa da. Enu nti aya na me pese mo tiefo no ankasa. Me de mo na ye example. Wo a me se wo WhatsApp video no wo a wo hunu bie. You can share that video with me on WhatsApp 0593 406565. Early 2024. Ana trailer elusu in the break. What it is sign a chi. Yenua man na womoton pure water, womoton drinks, womoton atadwe, womoton atwomo, womoton ahwedie. E wo hia bus stop. Womo nyina dwane to nwuram. Efri se sankaka anu wa nya ba bia amfa. Wona wuti pavement so no wode obeye hanam wode obeye break se mekasa sorry free ho a Okogyeabour town ebra ka etwifa ashaima fo so ewo ashaima traffic light mi ankasa madamfo woye me papa Honorable Albert Ocran won na ye MC ewo ashaima mene no edi hu nkomo and he picked reference from what happened. Mumbi entie di Ashaiman MC wakae. Kwa esese ye nyina ye ba ye fususa. Esan se mi bisa ma no se unya baby na obeba kete di akosekwan mu ada na. Omo se dedi. Endi na unya baby ntan de enti. Ubisa no se unya baby ntan de. Meanwhile oba sama se ye street market there. The what chef in sign. Ewo yen western end ho. Enso nkofo Ghana so den. Se nka mpenifo se baby obi ewu no obi na Ashaman bi mu etwam ka bi feli break. Traffic light na unfortunately no nipa ko efifa so no no onye adetoni efifa on so nipa ni tua nka minim say yesi afutu de nkan sakra nipa Jesus sorry o fine na ebet match nipa ni nyina agumu ana enti asem wey eye Honorable Albert Ocran Ashaiman MC and waka asem wey and I say also pick a reference every day see ya Ashaiman no sa video no internet entwantro more access to internet. You can go on the internet and search. Ebe ya chirawo obi a wojira kwan ho car ni ti free no e de ne nan ana ye break enu nti maame no ni tibia and fibula ni nyina no epia abonten enkasa no a ehhehye ne nan no ye yam ni nyina nanso ne under the purview of the assemblies, under the purview of the Ghana Police Service and assemblies ni ye hwahan omo de because of pure partisan politics, useless partisan politics. Wamum pamo emano me pache o se MC se wase NPP nti ana wam pam emano NDC ni so say na bye ye no na onko pam emano a police ni a wode enim se watadiem ya try no service with integrity. Now you are servicing. Where is the integrity? The Ghana Police Service. Ghana Police Service. Are you serving with integrity or you are serving without the integrity? Because emrana ye tro ye no ya mfa ma nanano mo akonfo se wonom na mfa nya dwuma ye tro de ma a police for se mo hwe na obi a obeto mra no emra we mo mani ni no adenti ana under the purview of the Ghana Police Service, the various police commanders in Ghana, and that your pavement is so nyina no adani adwadibia mese samra we regulation 117 yabo midua wa ho pen na nso minui menia pani Kennedy Nana Kwadwo Jamfi atena se mamema na kwaba Nana kwaba okon okumaba maba na menjuna me ho ate aba peduna okodi Easter na David T okum me buy na is it we Easter boy set me buy because last week me che monka ana na musi me kodi Easter ana akose sa me kodi Easter and never ban to me ban ye o Easter mu nyina na me de beba ni nyina na maso wa ha na metie DLFM eti ni amoka wa ha nyina ote mete ni nyina o danka maso tare die maso tare ha
Yeah, cause was studio nyina mete. Okay. Call us free nyina ni nyina. Okay. Mo ya de mo bo adwuma. Yeah, that's it. But ya nkrofo say ya boche. Chete. Said you want me problem. Said unti na wa ha. I'm say chairman. Adwuma na wu ni ho a. Okunu mo bo, obo 100%. Na ni aka omo mboche. Eya oso omu sheki studio no. Agia papa da di ofia. Ore ne yire betena ni studio ha. Aha wusu sheki. Oh, aya na say dia ne yam sisi no ofie. Ore mama omo ofie. Hey, akoya ba. O sheki studio ha. Ye akoya mu studio ha. Sa na ya omo ka o. Obi chama oni ho, omo ho ne de. Omo krokro gentry. I don't know meet you. I do want to double budge my 100%. But I was say, dear, at the studio, yes, Shakino. I see. Yes, Shakiabrosano. Nana. Asaba. Ne bata kere o she ehu. Ana me the coding na ba. Me the coding na. I see. I see. Ana na me dia ba. Na okunmi say ohun fa me ti o kan se. Yeah, me home family nana. So on code. Nana mitimi da. The all palm on mra ya usi da adwa ho me. Mintimi na o me yare so mintimi na. Enti nana kwaba. Yeah, menia. Ya bedu. Sa. Because the topic ma makra nkenye. Ka ba ya de. E medium papa. Afa odiem pa. Medium papa because uba assembly na ese wabo me. Me da se. Me da se. Ya da se akwaba. Enti abusuameni apani Kennedy na nakodwoja mfenso atena se. Me pacha regulation 117. The first day me treaty topic we 2018 na mi wo Kumase. Me pacha mo amutie mi wo Kumase. Mo amohwe mi wo Kumase. Ana mo amowo Kumase. Details mo amunim Kumase. Chairman Peduko Kumase every day. Chairman, se wudru sofo line e wo kwada so municipality. Wudru sofo line. Pavement ni so nyina ya Chibo fruit. Chairman Pedu asema me ko de wada ma wo de ota ko Kumase me boa. Me ko hokra nwumere. O ko nwumere. Me kra me na sikwa. Me da se. E di Kumase de me da hote ho. Koto ho. Aha do twam. Me pa cho Kumase fuei se me boa. Mon kan kira me. Wudru sofo line ekwan na ekwa buakwa de free ebuakwa ebesen akoso ame both sides of the road ya Chibo fruit e wo pavement so somewhere 2018 na me wo Kumase me treaty topic we e ma asantefo ma mubru minua nanso me na meti ase yi me ni kwada su police commander wapom ti sen MC wo kwada so onabo ageni mboaten wo so metia so wa na ada so ho de ametia wo me wo Kumase na me ye more than a police commander if you say anytime bia no police fo beko enforcement duty no aya na me kan ho bi na so police fo ni home I was there and then a man no catch the MC wo address so say wo pam ye free pavement no so a ye betua betia wa ban. That was 2018. A man Chibo fruit e wo pavement so nti se wonam kwada so a se wonam so full line wontimi mfa kwam wontimi mfa pavement so free say pavement no obi adwonwo e huru tutu enu ntino ya giso nyina fa so automatically enipa no esese wo fa kwam enu nti chairman Albert Boama one now your GPRTU chairman I was so full line chairman so who tell me and I'm sure say you are watching on Facebook you can give me some of the evidence me ankasa me kwa kachire emano amu so full line I Okogyeabour came there personally and abusuafo muntie ni ye o me kwa kachire emano eti pavement no so no me ID card kire wonom say me din di Okogyeabour me ye adwuma sei me radio station ha ma me no emra na ekita me no anie emra we regulation 117 say woto ade e wo pavement so a etiamra enu nti so free ho say ye ntuwa free ho no mo na say party be say ono de wo vote a wo penti say wo say won pamo na police commander so no o feel threatened say
political victimization, political intimidation. Police commanders who want to mean pamo amami. Many enye NPP na to atade share me. Enye NDs na to atade share me. And means ro police commander. And untimame. The amrane can ye moon swearing free ho. Deɛ wɔwɔ kumase a wɔhunu bie so wɔte ase a wɔmfrɛ mini adanse ɛ ɛma ne bi pa wɔn to ase egu mi so wɔ kumase sɛ me pɛse wɔn anu aduane bɔ wɔn a me ensuo nkume ɛwɔ kumase maame a wɔn wadi animu ensuo nkume no ɛni na wɔtwe mienu ana kia rino a wɔso egya wɔalodu egya frita no so what free mamru ne wu nkane de owo kuma so for line the person can call and testify said they make me boa kia we no na ati free e wo so for line interchange no so na wo so eja me pato what free no e mena ye te se kan kwanhia si wo so for line a me free patase e kodu so for line e ma no e pa wo moto ase bo medua no se me pa wo mo free pavement so na meme ma woma no aduane abɔ wɔ mu nti ensuo nkume asantefo ma ne ensuo nkume ɛni na wɔtwe mienu accident na esi ye no a car no twi fe nipa so for line no that woman was part of the victims and na yesie no isi ayenokura na meka enu nti ukuro mbo so mokra ta machi ayenokura na meka enu nti wufie baifo kra ta machi eye nokura na meka enu nti wotwadi ampo nyankopon akwa ame na wo bom ye no wo ma se bi owunsam hunu enkumida oboa enu nti na mpanesi aprokuma egu nhire ne mpo ye tekuma kwaduo na da beso abrebra aso ne bewuo ye bedi nkomo ene enkrai ha regional minister enkrai ha nti woni hui the various DCs and MCs in Accra nti de ekwoso wan kran nti mani hu bi the various police commanders am wan kran de ekwoso e Ghana IGP nti wo hu se pavement so e mana jeso afa e mema ya jeso afa benkum nifa ye to ade anu nti enipa fa kwam de ekwoso no it defies road safety me ba ne adi nkomo aprokuma egu nhirane mpo ene ye pe kuma kwaduoi ne beso abrebra Okogyeabour Ocran offentem from denchembramwa o menesono akokwa mpanyini sem awampampam mu je na ofriti krotia na ne ho age afiafiem Okogyeabour Ocran waba tenase na amansan tiew Okogyeabour Ocran fashim yenko ma memra wonchen nesima edu me ne matiefuo ni nkomo me wi a me mpanimfo no wonom ewo more than 1 hour say wo ne won so bedi nkomo wo ba Facebook no so a se Okogyeabour bodam a can play Okogyeabour wo bodam awie na jai se me ka se bi onokran so na akere wo a me wiase hunu se me ka nokran na akere wo every say car no a eti free no won fa nkwapem dan because wo di budan a obeboka eye drivers maako na so wo muti free a wo mo de koba wo mo nyonko ka eto na mom ohyenkani a won pese wo boka wo bechim sie afa pavement so na wo a wote so a wo ton ade ebekun me wi a me read the content of regulation 117 into details was say prohibition of sales on pedestrian walkways ma memra won chan me ani nkomo say a assembly no na ntimi mpam wo because of vote a ma me a wote ho say wa ma wonya nsa anya dwuma uduku no ohyankani wo beku ama uduku na to atwene me nua bema wonso wutiri kenei wuti pavement so eya wo fe ana me na ma abanyaba enu nti wuntimi mpamme and MCs no mumu bebre mu trotro letters eti police for no warning say so wo mukopam ema no a aban ne beya unpopular enu nti you don't do that enu nti mo so police for no mo hyeche ne kwa ehu ana mo de to office nyambe tua yenyina aka 0534 050199 ni eni nkomo 0534 050199 0593 406565. Good afternoon. Good afternoon, Pani. Would you decide for me for him with your Okogyeabour? Me pachu Frank Naroni, Domi Mayo. My minty on free domme.
They say they make a time play them or fanboy sports. Oh, Chinto. Mamintio. Fanboy sports, Yaupa. Major Noso Mamintio Minia. Me pacho. Senior Okano, who said Yenya, Beta Kra, Regional Minister of Defense, Okogyeabour Point. So, Okaino. Make high. Next time, and who say yes, Papa, or Accra Mayo. Ono de oye NDC ni o oye MPP ni o o se kwan mu na ho because nipa won kwa ho hia unwu ya unim de obenya eto ma kwa ho nyina ye kama e ma enu ti amafo fa so to abadi ti NDC na enne meyofo ya yenya omu omo ye na party for MPP aban akofre no hey o unu so mo ye enkrofo o unu so ye enkrofo eno ne ye na udu poku ase amasaman Accra Medina ekwan nyina si udu Accra ne le no ye for akaba ko pre na kafa so tini nyina ya agadifo age oboto enti MPP aban no ene ye sa me da se me pa chawo enkanesa politics de me pe enye NPP aban na ye Mr. Wada ABC 1DC time ABS 1PP time mama ya limited to one political party eya boni ayedi ye ho nanso o mai mo yetie ye wa tax force a wo mo je maniema egugatem ye ni tax force wa o mehwese kwan mu na ho me tax force se bi agigimi ene ema buraburo nkwasiaburo ana mo buro ma nanso uduru mani mo ho no wa mu pavement so adwadefo te so ene se uduru tudu a ekwa no eyeko na bra ene akaba akopɛ ye wo me tax force wa mo bo ma ye ni me tax force wa o mehwese kwan mu na ho movie sa mo ye me da bi ebran meso owuo eben ye nyina wudi ni sa na afre free hifa Okogyeabour me do se kwa me kasa fitema ma mintie wo sai asumdwe nka mo enka onso na nyame shira wate na radio so na menimu de anamate wonka menimisa wa fie mu ba bia na bia sa na ate sa na metie o toko so na yata nyame ba mo nya infio ha ne akire amen anokura no ne ka den but wo yiro ho ka amapomden ma onyin kire wo nyame mu na Ghana ho akoba nyina police fo ya wo mo ka hwe o mai so nana ta ba pake no fa kire boko no ade ono anim se kai yenye Okogyeabour adin ma yenka asam no NC regulation 117 pavement eton ade wo so wadaroma nana ya no dese no waka no me sure say fiti sabreko obi anya de zakra kokoton ade kwai na won ta be twifa so na bubu a wo kan nyina nana nyame hiraw atike na so no ka dai asobratie na bia wontie chena kono koton ade tane ko sia do bia nko ba bia chena wo de kotko na ka bi celebrate na do na break ya chena wo na ko ba bia mu a Okogyeabour kan betie nana nyame ne munya dwuma menso meda say good afternoon Ofa good afternoon me pato medi ede Okogyeabour nso di design minia 1+1 spinters baba ba ko opposite KFC ma mintie o ako me fa nchia kesi mo de ma minia ba ko pe no dumja sprayer ba ko pe me pato enchia no de mesra me bra no nti eche wo bechia ampa o tipa mera se kontinu frentia okay minia na kwa so pavement na ito ade ya kan wasem kan Ghana for ya so dey too much me say Ghana for obi ba no de police we ye police Ghana hom no don tin ye kasa no Ghana nti ene ye wo ye Ghana nti ya be try Ghana nti wo ra adoso e wo accident na too much wo hona ka be trafu akora so o tade o payment so ada na Ghana ye nita your market be grey the man won come market fun ko tade ka de payment no ye ton pa bo so ye ton enkuchi so ro fa obenye bia to debi ko tell musio ye pedi for de bi omuka accident ya kan ke enya police buya we omudi ani ma oman omkuta yi omna tumi nyina ehye omuza na oka bibi na aka bi o so ba chem de nenye na ma waji usika no wodi ahye no ho nyina ko ban no wana say ekwan omwa buya na de echedi police nya amuta kawi ni kan nye obaso so awachiro ajika me da se me pacho media me da se misra mo hu
Mama, yeah, mix it topics. No, we are centering our discussions on Regulation 117. A man and man who are pavement and so to Andiano. A woman so ding, and I say a man who are any humanity or taking advantage. This is the topic. Good afternoon. Me pacha within the sana from me friend. Maminti on fi ablekuma man here. Oh, Nana Okogyeabour, maybe an amiss them on say, what you might have them all by. My papa pana, I was being up for. I was in a mere 2 billion and 1 and maybe 2 or 2 Okogyeabour may show so can you see overhead. If you are not upon any pair of quads, you know 9 of it. Food bridge, I just say any pound fashion, I get a form at the whole in our fat. Now, my was more not put Yahoo. And I must one up who could be a man in Buffet. I done with school boy, the ministry of school, son and your man, and I got cook in your my office. I tell my many years no business special. In the MSN say, Ghana from Penny for 2 1 film. I never call my dear and your cry, send for my Ghana mine. That's my corner. Men so made us say, within the sun of me friend here, my high. Yeah, my dear Penny. Me part of the same. Your friend Alex, me friend and Soma. Maminti Alex. You made us say, Penny, now, Osha a friend of Uncle to Amasaman, a Kwano Moyen. Penny, what may jai? Na and food through. Me pacho, Yan on tour, Yamra, the Ekan was Sabano. Answer. Penny, Rosette, Samo. Minim, sa name, Mono. Won't mean finding an answer fra the crow, your DNT, I atna see ne. Patron today, I can want them. Now it's a won't hear program, no. It's a program, it's sitting in a sending you the only American. Baby, and yet, dear, who here, what I say. Topics no dorsum. Sa a quine wa ye no, Emra, Ewo, Emma contract a biase. So, ye quana se unye ya. Wouldn't you be go swam many panel? You see, Nembo, sa man is an way to me fan Friday, I can't want some, and then ye Casafa Regulation 117, what am I? You open Oba Dansuma, I use my message traffic light 3 years in your penny. Car, the bomb for it is slow. Made us say, me pacho, oh, okay, traffic light as someone a different topic, and no Esha Regulation 195. Yen passing a bad mixing in there, yen treating one at a time. Yeah, Regulation 117. Enti dansuman, enipa anti pavement so nto ade e dansuman. Enti wonti min kan wana. Oh, Eurade. Kafra wantimi anyina so. 0534 050199 0593 406565. Good afternoon. Good afternoon. Within the self frame friend. Your question is for Tema alias Aputo. Mamintio. Namesha mo rejima pa mo ye papa. Master, the Okano, a cassa and mimo, a womb, but sometimes you won't blame me a penny for me. You will be yet to our pavement, and yet, but a penny for no best market, my market require Musia. Scam with the G and riot to me, Tadamuda Mosca for. A go else, you order that day, but some of one equal marketing. Or it must seem no move I am my and so it must be a penny for no moon wire. Little air for our pavement, when you said I said, and I yell. Minia Puto, Minia. Me pato what to ade o pavement so. No pavement so. E fine. Nyamotre e fine. Committee 1, mama say put the one. Okay, na tell say woni ba bia wo to ade ntina wo ti pavement no so. Nyamotre ye nya no mako yesu ade. Na tell say wo kire mu a woni ba bia wo to ade ntina wo ti pavement no so. Me pato ada wo fie wura betuo na woni ba bi da no wo ba be sekete no wo kwan mu ada. Mate unim fa niema yi wo ano edaka abeti free no no yi wo ano a kire ka no ate nyame wo ho medanse nyame be kwaso atena se amayen memfa afrafo no ebiem mempanimfo atena se don hwere baako ye di bedi nkomo ye wi a ye besa ama kwan ana wo so watimi akasa bi wate tie we me ba sesi a oyine ya twawo akinka we ya twawo ewradie ebrana be kenya mi asema yentie enti ebre we ya so se nyankopon fa me mpanimfo eso kasa na wotie
Media di Okogyeabour DJ Afiba and a bomb as a producer. Yenye NPP asemwa ha. Yenye NDC asemwa ha. Wo asebio utirimu oduche asebio wa adwen na opese wo challenge no so na kwada ho. Se wo beka se mini baabi a meto ade eno de anokuro o. Eye nokura yeti kurom ha. Ama ye mpanimfo nyina ede market no ama private developers. Ye de asisi adan minim. Na emo minyansa asem eni sebio mijimisam America kire wunie. Eda car beti free no. Ya ka kire car no say car menkome every say na mini baabi a meto ade. Wo benyansa fo ebebu ni be yanka na asem. Chairman Pedu. Okon. What mpacho mesesa wakunya na mawa na. Okon. Eye. Aye. Chairman sinama akumaku edu edinkan mayemfa regulation 117 and that's my main kind kakrama na fam. Ebusu American regulation 117 atifin semono was it trading on the road. Was it a person shall not sell, display, offer for sale or deliver pursuant to a sale goods A on or alongside the road, B on the pedestrian walkway, C within 30 meters of a railway level crossing, D under a road traffic sign denoting a blind corner or rise on, E within an intersection, or F on or alongside the road including a toll booth and a plaza. Sub-regulation 2 was a sub-regulation 1 does not apply to an area A or a premises zoned or demarcated for that purpose by the patent authority in conformity with a law, or B in a circumstance and in accordance with the requirements as may be prescribed or determined by law. Sub-regulation 3 a person who contravenes sub-regulation 1 commits an offense and is liable on summary conviction to a fine of not more than 50 penalty unit or to a term of imprisonment of not more than 3 months or both. Chairman Pedu, Simedu, Wadaroma. Okon. Chairman. Medase. Matra see the baby a yewra DL will be a Ghana for some mention of say or Mochiano. Or Nene Yere and Nemba. Mama Lumba. And DL at my phone. DLFM 106.9. Ghana for so much yamu. Eti yewra DL baby I will be a nyame and tunkum no mau and quatentin. Sanye Unya MP, Unya Sambre mine, and so to me ye don't room ye nu. Say yemfa more accident. And who the Sanye nipen pra. Yewra dear, Yamishirao. Uncle Swan tunkum, Robert tunkum, and fear Yankopon the amount. Mene Ghana for yasa the 50 years account. Amen. Et you pay, Say Yankopon 100 ya. Mene Ghana for the 50 account. They say we call 150. That's right. Say Nyamema 150. Yes, we are there plus 50. No, other way. That's right. Because in the oil the papa no ye shirano. Okon Chairman. Matra see there. Not say yempani phobia no more. Baby ni kweturu. E will be a mechiano. Yewra esrifi. Baby I will be a ni. Yachiano. And me pani baako boss MD. Boss MD baby I will be a so mechiao. Okay. Mechia boss MD. Mechia jo sae. Na mechia tanka drivers nyina. Boss MD oba dwuma nti na mechia no. Because oba na adwuma no wa ma adwuma no ekoso. Say petru baby abenya bia boss MD adaro ma onya petru to. Jo sae enso bo na chidom. Nti baby amu obi a no. Nyame enkoso anhira boss MD na jo sae. Okomeda ase. What's coming started a hand and me free? Started fee regulation 117 because Mona Muchikano. Why are there? Maybe started hono. Okay, my started her first. Okay. Yeah, me the Easter no the another that's second round. That's right. I
eti regulation 117 okon hwe wonokura wo kanti onso so Ghana for ama 50 years aka wo mfie ho amen eti mfie a wo bedi no se Nyankopon ama 100 ya plus Ghana for the 150 that's a me call 150 eti se Nyankopon ama 150 onso me ne Ghana for that's right the 50 account that's right me 200 enti ene amen 200 nso dia na okon me kwaro no because obi a wo ya de papa okon adentira me kasa Ghana for se me kan kire mo se yewo ahani ati se mo frɛ bibi covid nana meboa ampa nana da ma mi wan ehwa mi obi se me ko kwawu spray odi ma mi bro nya mi tutugu mi me fa ba bia mo se ma ehwa mi sam se ma yo ruba yo ohu ye hwehwam sasamai fa me so ha ya na me yi spray ni ba ko mi tu ni tiri grad is steam wodi cha na no nana nya mi siraw nya mi to nkom ako yare bi ba o ma yi mu ha ọmampani mie bọ foto to ho de bia ni atwa sika eda ho a ye to cars brande ho covid-19 covid hwan ọko eku nipa sen eba mfie sen na sa mfie na bedi ye no enipa dodo sen na ku wom DLFM 106.9 ana accident yesi afi we mu enipa say na ewu enipa ngu ya kra no fa no 400 there say dey bedu 400 there because o first and second month unya be 300 and something eti say ya ye wo the fourth month mu e dey minim say maaye ntu dia ye nya ye kra no enipa 400 ye mfa ne sa awu oko fotuo bɛn no mampani aboto ho ɛsɛ yɛmfa and support accident sani ɛbɛyɛ a enipa yɛ den engu mi wia ba regulation 17 no fotuo bɛn ni abɔde ato ho ɛkyerɛkyerɛ bɛn ni yɛyɛ ɛde afa enipa wu a enipa ewu ɛne ɔmo aka etwi afa ɔmo so ɔkomede no awa hɔ mi bai mitia masamai kohwe lorry kwan ho enipa a ton ade e wo pavement so fa ha ko asamai e kohwe kotema kohwe Madina ko Accra Central AMF anim instead of 3 lanes at the turn for na famienu and a car afa kwan ne baako enti se yenua bi akolodu jebidie na okoyi ewa Accra Central yenua bi di cargo car lodu amo wa lodu asichire wa lodu bibi na okoyi wa Accra Central na sane free Kingsway nana free Kingsway edi wura inside edi akọ UTC side ho nyina yi ekwan ya ye ekwan miensa na de ton for na famienu ama lorry afa baako eti se car bi e break ya mframa wo mframa eti se car bi etia so na joto se why eno de ni be break enipa no a anya mi maame no ma ton banche ne bode no o ma ton entorewa nyaadwoa o ma kita force o ma tonton ko bi ni na sefo no anya omro do mbe ye talk omo a etu force se car bi atefa so sese ya oko pavement no so dan na besi aya na me di ye nuanu bi ho yawo na oko wadwuma a wo ye na professional work me da se e na wo ye ntira Ghana for more 50 years no amen ye Ghana for the yadwen ho nipa ho wo a wo ye ade aboa ya ne de ye so ye be bom pa ye pa ma ho amen obi be gina ha se odi be ye politics wo so ka tire se ye papa DL ono anya politics dabi anya politics ntini ete ha ya politics amen ka me ma because anya politician bi na top petrol ma me ana obai politician bi afele wo mo what you say yeah by eno curating ye ba Ghana for hu do enti ye nante ba ha that's right
ana ya papa bi afidie we no ofanya politics and okura na ya yehu a ya beka wo ya MPP ehu no kura ho ebeka wo ya NDC ehu no kura ho ebeka wo ya MPP ehu de anya ya beka wo ya NDC ehu de anya saa de ebeka wo ya ku odon kokoro na ehu de anya ebeka ya de anya obi nti ene ete ha ya me politics wa ha eti yenua bi beka say ena ho na obi ba ya na omo ena ama oma betra pavement so efiri ya papa Lawrence mre so na wo ho ya biti pavement so ya papa kufuo ba ye na biti pavement so ya papa Atamas na memfa ne kransie oba ye na biti pavement so ya papa or the former president Mahama na biti pavement so ana ya papa kufuo ado abanso e biti pavement so ye ka mom ye ka no asem ne se de titie se kwan ba ne be fa so ye ma me ne anuanom ya papa anom no abetu afri pavement ne so sanye owuo bi enkoba na se car bi enfeli break enkotwi form so akonya ne ye ka di de ka ne ye de ye pe politics wa dabi etindumo pese ye me politics dia mumbra me register ma station no station wura ye pese ye politics na muntie sika na omuma muda se da sei ye de politics saa time no ebi anya Okogyeabour nhia chamampadu o nhia minua Canada ebi anya politics for na nkasa wo ho a ombeba ye be hihya ombeba na ye die anya MPP ntini etea ena nya NDC ntini etea eye mugamu ye die ye ka no kura no sane Ghana fo behu se ya ye nya medwuma na me meti ya yi yesi me behu sesei onyangu me nyangu ye because me ka no kura na madachi enyankopon be frem no obaka se ampadu ni Mr. Kennedy na Okogyeabour mukọ ye sane me soma am se mo nkoye because enyankopon ahihye o hwa yangu ye no enyankopon nim se na date on the 7th minimia Kennedy ye be hia ani Okogyeabour betena studio ha ya papa bi e friend DL be studio bi ama on the 7th ya be hia e wa ha asem say na ye be ka wa ha that's right time say na ye be ka wa ha atare we na wo be hye we nyankopon wa bibia adada that's right eti se ne nyankopon kire o se be ye ne sa wa nye no grante se ne wo be dinti hwe okon wo problem eti media ye tu ye nuanomfo wo kan se wo fie wura tu abasesa onema adi akotena lord kwan mu ana answer is no wo timi kotena lord kwan mu sesa onema nkogu ho ana ye nuanom so kan se oni ba bi a oto ade ni emeka ne se enye se woni ba bi a oto ade no unkwa ho hia Ghana fo that's right efi se ene wo oto ade wo street so bi anyame ahyehyɛ store kɛse wɔ wanimu ama wo bɛte wo na hu ye na ne o pre ho sɛ wo bɛtena pavement so nyankopɔn pɛ sɛ wo bɛbie store kɛse afa nipa kɛse o mu abiem bi kra na yɛ mall kɛse na wo bɛbie afa nipa bebree ama o manya aduane atɔ aniɛma atɔ anya ebi susu abɛyɛ mu adwuma anya biadi eti ɛnɛ na wo fɔ so ho kɔtena pavement so no sɛ nyame amfa fie na seka bi twifa so na ona mubu wangu usisi achia ana se bibi atoa wa ha oman no wa ha ye wa ha nipa nso adache nka wo beboa wo that's right eti masre mi nuanu ma wo pavement so because mi akasa me ko makola na ka me ko kantamanto tikantamanto no masa me started through or the say me free circle mi wura mu akwa koduru Kingsway side ho traffic light ho traffic ya ne da ho no me tra Kingsway you know traffic light na yard bi ho ena me de car ni wura mu ena me si nante ye ekwan na sia free Kingsway ekodu MTTD traffic light ho chese koko bodo ni mo ho koko chese wunya saka car the car beko ena ne the whole day eti na wo se me nante efa hwa ko kantamanto ho ekoye ne me ye ware na esan nante ene makura me kofa no ebi sukaya ye ne bi susome ena me de nante san free ho
Just a motor grant to me from the campus or the car from. And so task force wo. Task force you go ho di ska. Task force go ho. Ah, omo chichi omo tonu. Na uji this ha tonu. Ahe no onto ade. Oni store ogina kwamu na eto ade. What ticket amano? Enti ticket no tima no over ticket no kwatra ne fie. Dabi. What yama no ogina kwan mu na what yama no ti kwan mu na obeto ade. Eti all maka kwan maka ne ma emetwam. Oko ni ayate ho no. MPP ba the same, NDC ba the same, Akuadonko ba the same, Pakwasi Endum ba the same, Mimi Ampadume ba the same, eti kwa ba ne abesesa, Okonso ba kra the same. Chama say oh, Ghana for nani na ho. Politicians no dey want more politics. But Ghana ni a chama open isika no. Ne wura free owuo ne nkwa ho. Oko politicians na mo aye. Both omu nyina. Omo ayedan. Nieti amomo aye no. Oko mia mi krom Kofi Dede. Okay. Ensuo da ho a mi ko school abisa. Oko me de mensa me nkita krowa. Me nkita bibia. Me de mensa ko eni se ya na masabi na manom. Enne ani ti se makrofo yi. Brown. Ati sa mark. Wo dia ne se nsuo no duru ho abesabi. Na wo dia sugar gu nchai. Na wo du brodo abobom. Okogyeabour ba. Oh, ampadu de waso. Mudi amuma ampadu nko. Ampadu ko a meme ba, mema mo atuga na say. Enti ampadu susu wo ha. Oh, jai, mudi amumpa bo Okogyeabour. Mo pa bo Okogyeabour a me ba mema mo atu. Na esai. Chama. Se ya me ka be si say. Omo a otesu ni otesu yi. Ebeka say munya omo tra ho to ande, munya ba bi ento ande. Mo ko pam omo a me ya unpopular. Ana say meluzu. Nia o pere susu abanso beka say mo tra kwan nim. Media me ba me pam mo. Eti so ono susu timi ba. Ono susu se bo say mo tra kwan nim me ba me pam mo. Eti aye Ghana fo no so de. Wo na so ba wo pam ye. Ani atim. Okon problem ate ho no. Chairman na police for no ye de 2 mina mo say mo na mo pam wo mo free wono so. Police ni. Wo to bi chai on your road ho. Nanako. Okay. Remember there, but police for empam your corrections. Dabi nana nyamutre. Nana nyamutre edru so jamutre. Jamutre. O da meta no mama ne bi. Me ba cha wa nyamutre oda ro fa. A friend say Kennedy na Kennedy say police if no police for ne pam me pa chamba me ma witness bi emra we no ya ntro anhemu say we no ye different from the assembly's bylaw na nampa cho tie mi yo samra we no enforcement bi a wa ha bia no eye police ni enye tax force na nampa chamba say MC person ko ye enforcement essence wo yes adwuma no in connection with the police. Thank you. It will police no untumi sorry waka say ma sorry say me hu say the tonfo e wo pavement so wa bra assembly entro letter emre wo Dabi no kra no unim say assembly yetua Dabi nana assembly ko tua police nana yes nana etua police sa enforcement nana o topic where dice you to say nana hade o nana hade emra we ye tro ye no ye de she police for some 2013 on the 24th day of July 2013 and ye say monye na mo fa nkoy adwuma good enti me ye police commander and emra ye tro wo mu say eni kwa sa chairman padu etena pavement so ton ade okay esa me dem na we ye adwuma me police commander say MC ne de wudi na chi a obema watena ho 1000 years because what ho no obo na aban dabi nana ena bayire me say topic where dice na tie me ayese waka say tie ayese waka say MTTD wo ho not drivers na CID akochi driver say me CID chimia I can but MTTD chimia is different say mrani ba bontin a ya hihye ye chiche ye no wey ene ye dia ma assembly no say mo hwe na mundi hu djuma wo mo mpotenim
not police na ye enforcement with the assembly. Anti say police ni sorry preko pe eko pamua na bia wo mo ho no won say already no oma from emra enu nti na sa police no but the papa mu a anybody on the pavement na police ni nkwa na ba you can question them. Nabi nana bedum so ma o dey be call say bedum so bedum so enti nana watiasi mu a wantiasi mu yi na ho nana wanti chairman to wasem no so me ba nana ho akoi yes nana uti chairman meet you nia meme animu wo ho ne se eye omo a ewo lord kwan animu a omasi eye ayi ho no fi Kingsway ade ko makola ho ma asi kwan no meme ideas ne say I was say city guard and I was say panwo na wo police ni a wo ba ya wadwe say wo the enforcement be sha on some say wo ko enforce akwa panwo no obesiu wo oku one abai no abasuma MC ana DCE abeto warning abema warning say enya wadwuma wo dia de say wo ko hwe saka chairman me hu be pen number chamba o ena de bre ho me hu be pen me wo kumase no me bodin kwada so MC atro letter ebete police commander warning say wo pam manu a aban no be unpopular enti police commander na ne nsagunachi MC no power police for the so one say CC no power wa ha there will be a police no power wa MC ni so sir you see nana because honey share ono MC no nsa Nana, we a legislative instrument. Yeah. You see, the enforcement, everything concerning enforcement is under the bosom of the Ghana police. But the wisdom and prudence of the police to go with the assembly. The same way an assembly no so pursue quiet enforcement. It's just what police are man. But here is the case, chairman. Me NDC MC ya. E man te ho. Me pese me sa me ma ban sa ba biem. Enti me nko pamne because me pam no asai ni pa no beto atia ma ban. The same way na sa me NPP MC ya. Me nko pam me wo adweso. Na number chamba o. Me wo adweso. 2018 I was the first media person me ne se wa da chi then MC for adweso NPP ni. Me ne fraga su bruta 2018. Ye wo adweso kuro de da ho no nana eni market o market ba ko pe na wo ho no say yen komo we nana me ba o nana he ana me ma revelation me am say Ghana for one thing me ma revelation chairman 2018 adweso market na wo ho no eye BOT build operate and transfer into your individual na run here. And a mapam a man nyina I was there. Enti na wudru adweso court ho ye tontos e wo adweso veranda so. Ye ton kuruma abrobe e wo adweso court veranda no so. Because under the purview of Sewadachi as MC, and our pam a man nyina so me wo studio e wo Okese FM. And a man be wura mu so me wo na producer we ka kire am say oko emba bia begina se opese wo mka wo mo asem. Anam se dey ba asem mo mema ne mra so me mema ne nyina be go studio ana wo mo say baby a wo mo to ade no MC na be pam wo masisi wo nya baby a yeden ento ade chairman ana me mema ne ka wo masem nyina wie ye ana me frɛ MC no say wa da chi life ana me se ma me asem wo ema ne kanie and as a professional journalist esese ma wo kwa na wo yi hu ano on air ma me ne ka no on air say wo no wo ne nsam trofo nkoto ani nkomo Sasam no ma me kan no eni na wo letter be pa me chew so that copy that letter we have it enti na me kan me say ene wuduru dwoso a hwe me road we benkum nifa e ma na eton ade body anyina mankani ho de eton no opa ma menti simu preko na na tisim wanya tiesim opampedu Mamembo mo driver bi abaso tanker driver on social media nam say me hwehwe de ma okay why ye ade papa ya money sem my money sem oh me da for de omo ya de oh yeah
Ghana for now for TikTok Okogyeabour na baso ne say yon come on there ho but na me tisi tanker driver no be bia wo bia me nim wo there ba wo trend o social media why ya there papa ne car ne say na be bia say see ye no de oye ye ni siren police for use ni there ye reflector efe papa odin kind there no esi car na say na reflect here until fiti a obehunu good and no kind the nimbe DLFM 106 and the cone and so see her and no sound so kind another 5 meters on the triangle see her now the Oma commentary no obi you say Ghana full swia there the tanker driver must be applauded yes some boys say oh tanker driver to say you was training ya be training your driver say womoya we a bomb abaso e be shenku sir say tanker driver bia ko school enti you was training pa ditu awasam so eya me de pa no okun nana wo topic wa kofa be ya topic a eda hofiti unim abaye I mean abaye 92 abaye eda ha be pem de ena wo kofa ba wo kun gidigidi fine but my yanto ya sem so okay yes solve problem enye say ye be buruburu so ne asori free ha dabi ye pe broni say solution that's right permanent solution yes to Ghana problem especially topic here wo dia be enye Ghana ni bia pe si wo sorry ya no koso abanche DLFM edi begu kwan ho se me ton sebi ene enye Ghana ni bia fe si ye bepe si ye behu se wo mote kwan ho edidwa na asem na abantia na bisam se edien asem na aba edi asem na aba na medase a British for ene chichire ye kuro yi emai etu ne city emai omo ye free Cape Coast na Cape Coast so ene omo de ba Accra na omo de ba Accra no na nkruma eye prime minister nti yen country history emra misi yen fa mesi bebi a problem ni wona sabi obi tifia wanfra wambo NDC ambo MPP na aye clear wona sum that's right now ye ba Accra pe ye chichiri kroni free osu yandan kranfo nyina ase yembo maba so se omujai wo monsase no so ma abrofo no se wo mon hyehyɛ capital no mane nyefe broni ye ni diemu se ne oye na ade fa okay enti se uwura Accra ye wo bebi afra no small London uwura mu abehu se na omesi market kuma bi uwura Accra pa ye wo tete ho na ye president or tisui ne maame ne papa tenaye e wa Accra na ye chichire city neighbor no na ye population etisen na ye chichire city neighbor no na ye ndwuma ne nyina e wo he ye hihye kuro ne nyina gu Greater Accra na ye hihye kuro no ye refi say ye besi big market esa say na ye big market ni na gina Kumase any tamale na hadie aye city inti na ye offices inti nkruma plan kura wotema no was about port no see ye no say nka wo mom ye adwuma port weekend na ko kuro wo bi o free he ba no wo hwa sa pepepe ena edi edansi a ye friend no ye hihye kuro na kasa start seba enumu ne ye di konya dansoman na to be your investigation said dansoman market at the same very beautiful na dansoman hon when who say sebi obi ton ade o pavement class da na debi ma fa ho aba bedru Kofinia ma bus stop me share there who say obi ti pavement so e o dansoman a well planned community that's right dia kan nyina mu friend is Legon Spinters a individual na a building Spinters all over the rich community say Spinters for market na e bi ni ho
fa East Legon. But who said Tespo? You were Tespo market. Sprinters ni market one. Market bang. Why they see? Okay. Fa East Legon. Timua ko si Madina. Why they see market? Free Madina airco. Sisi echikronia. Chichira kopi mountains. Why not AC market? I don't any market. Market where? Okay. And yeah, one market. Yeah, what boja. You want small area, but me atonadi. Na market a yen intino. Afi nyumani nyina be din crime. And Accra is a city and have been overpopulated. That's right. And this have become the biggest challenge for the assemblies. All the assemblies. Who the assembly for nothing because assembly now the problem they are going through. Nana, I saw okay, so I came here. What's the other there? Who the assembly for nothing? Me am baho. I be try we lose. Now continue assembly. Every now 1 year. One week. No would send your assembly for any break. I get also me buy and Nadia also me power be actually so me ni ha want to me Gadi but also me and then we also me yes I get the biggest headache to all the assembly in Accra sir yes assembly ni ya we say e headache of course one nim because yensi market na ma no assassin so asa Ada na assembly no en kopa assassin bi wo ba bi ofa assassin na kasa no me ka be si asem so assassin nyina won kran ha no asa nana yes why we make ansem no cansem me be say kasa because you are solving a problem nana me ba assassin won kran nana mama ye chichiri ko na mama kasa mbra that me busa was saying assemblies no eye wo headache and in person musa say we sure say assemblies ni nyina na ye wo headache say ye ni market ya na and aya ntimi bose musa na aya waso west wogon o feel say abaya otiso yi ya we say na omo wasase na ya gede ama private developer na na ye station in market ya na good shiashi bus stop we yes because bisa say sasa na na da ho no bo amu le to who ni pa oton ye yes into no na ba ban a obey mistake oko na nanu mo yi hinsa she ma me fa dansuma na nya example ma me call ru assembly mu because I'm part of them and yes o ha yes dansuma osla o si hospital miensa ba ko de ne wa asase ne deda e wo dansuma KitKat okay enti eno no o si no for a man no mo wo maternity ena de empenifo sima ye na eye polyclinic DLFM 106.9 na so obubuo so aye ne deal eye na eye assembly no problem asase bi eni ho grefe na ahemfo no ebo modia ma omo asase na asase ko ye si hospital ni wi a car crapo enya baby mpake asase bi eni ho ensase eni ho ne se nananum empenifo no mo je nkranfo no sase dodo na no se komodi be ye de omodi be ye no dodo na mo jeja to ho ama businessmen ebisu afechi politicians afa it abeye huge headache say yesi marketer enye marketer yesi yo market bi obewura mu bia no bo se bu aboma se pim aboma to the extent say kakrampo a wo say nipa no wo bu hyem kura no wan hwe ni a echia ma gise wo mu pia bonten yo mo pe fadansoma formala market nana tie asamo a ashaiman MC kaye wo se wo mo si market no better ma ne ntenam meba ho me kasaba hwe mala market DLFM 106.9 say debi man yenkotu wo mu free sa ho na wo mbetu o mawie no dodo na ye mankesimfo obeton akọ obeyi banche ne bode na nkoko until this time ko ye ja o say Saturdays o mu be year from Saturday Monday morning no mu ni ho because market na kasa na e mala market no aboma na number 2 there's some cause huge problem they say
se market ni yebesia esan se asase ni bi ni hontino etina say aye assembly no headache and challenge me fan say West Legon nyina woti hey mo market way aha container bi wachira ho ne etonya ado West Legon nyina no mo ni market dabi enti omo ni market no na bia maiwa na omo di nyoma free Kwanso bank akranka ka bia say enim ha na omo hya ase a na community ni nyina hu say oh omo hya ase wo DLFM enim o ko benya bacha o benya ntos mo te blood enti ebegina pe na fi e wo se yi omo free ho ne ko pass ase wo e bia not Legon chire ho wo de emfa nse hacho atomic nsase no so baby na chese market negu enti oba anase de no otena ha anase customer ni mpo no okokho a eye ne din enti no so be ye convincing a eye ankofa say NDC ni MPP e be ye huge convincing and the communication between the market women then the assembly nana mete kwa ho to amoko nana me to amoko wo ye me customer da bi nana nya bo kire matena kwa no ho 10 years ato amoko ehwa na me customers nim na se mo buy na Okogyeabour nte ho akwakotena market ni mu na se wo ma ehe na makoto amoko ye yi jenefo no akasa nya dia wo beko ye yi jenefo no wai amako wo obi container bi wo benya bi afapedu me bi se okon asem bi ye yi jenefo free ha no ye de omo kon kotoku ye dom ko gomwa mete ebi okotoku bu ogomwa na bisa okose da ba no akokotoku so okoto je another man wako gomwa so koto je so mreko ma mi obi o container what was here planning and farmer and overpopulated and ha adwin ama Accra ayesa it headache then tell me you so headache am assembly ni say and yes assembly ni the politics their politics tobo nana assemblies their politics tobo mama good ye what you their politics fella pass the MC no buy otunu si was obey you me free la pass DLFM 106.9 adichi ene e threaten no so obey lose the seat eno dia mate was here one threaten so obey lose the seat market women one for now you ready your campaign kese yeah 20 year demonstration oyi omo no senka market wo already there nkomo mba biom because exercise no yen was solid. He went to the police. Just said, "Oh yeah, what you have to do to move them from the highway? When you're not familiar, we'll move you out." No, Omokono, where is the market? There is no market. It yeah, two Omokrana still no. There is no market. So Nana also am samba back. Was some samba back. And now I am no so me no koto ade no. Won come adina koto watch order. Nana, my muso asemo. Maybe say o come adina enkoto enkodi dwa order. Nana beba, na botre. Next press kra auto road. Nana. May you see man no name to aso. Enkoto ade o Madina market order. Madina market, makwa koto ade o market do da. Madina obi ntina kwa. But ekwa ho de mento ade o kwa ho da. But Nana musa asem. Nana tio. Matter all the circumstances around it. Ena, you see, Nana, mama yetie for no yentiase na Ghana for nyina ntiase se. Enu ntina president Yamano veto power. The power to declare a bill null and void. Se yetintie mra de kwoto mampani animu a. Mampani wotu mi se. Emra no amode breme no. Yehunu se akwansidie bottlenecks bi wo ho. Question marks bi wo ho enu nti se mo yiye afri ho mo a that is the article 106 se sa ne ma ne nyina no ye nsiesie ya mi ntimi mfa me nsa nhase ma ne meye mra so ansa ne be pass mra we nana na all those bottlenecks no ya hwehunu sa kwansidie bi eni ho land wo head by market ya provide the market ya ye we ni ya passing so the question is enti with all the circumstances now can etasum pawo enti enunti enipa nwu ana dabi okon na me catch us say enya nunti o say me di catch us say it's a big challenge. DLFM 106.9 nipa na onu di da wo pavement no so no enya ne pe but ehon no wenya assembly na also wo yi ni free ho no so ekwa asase also kosi bi wo ema no ebi ni na hwe year law we buy 2012 we put there say
hwe Rollins time na ba ye ho so na North Kaneshi market ho Kaneshi market ne ho hwe area bi a market wo ho bia no you hardly find out some motor ade of pavement so I just a market nimu nana Kaneshi market dabi I just a market nimu me din kind board not Kaneshi as a community okay and then the market and surrounding of the market. And I made come example say overpopulated in Tino market nanka say one your map up so. Anybody be the be a abundant. Because market no at that time you see some market no that is the numbers they could take. But see no assassin be new work around on the expansion. Your mistake I no was saying can assassin bar. One said last week, me ba me ka say, yeah, Chichiri Crew, yeah, Lorry Station, yeah, the best shame. When you see school, was provide this annual money now. When provide this annual mark, woman now be sending now. Ebeyakwa. But na yen hwa na say, yen sensitize the individual. Say one dey was oni baby a wo ton ade. Enti me pese me busa Ghana for no say, nana. Enti mini baby a meton ade enti memfa me nkwanto chacha over sika na. That is what was a question we no na make us say individually no senka bi a me na me didwa na ban no say bi onya baby for me 106.9 oh wa me kakra we jam me kakra bi omo pe baby na say yankopon aye madon na maton ade na akomanima me boabo sika no akogye store so ati ase na ebi mo so ahye omo ho bone say baby I'm that is my comfortable zone. That's right. Your comfortable zone, my darling, my dear, my brother, my sister. Mr. For now no dear. And you say be a so boni so. Then you know yam penisa because accident inti yam penisa but abanisa na abanisa antino. Who did join you now no? Na wo hwehwe baby a wo so ba kwose ma ho ato. Sebi wo mo magije stores. Wo mo shase free baby. Sebi yo for despite munyi na akra kasa wo mo so mo ton paboa e wo kwan ebi so mo ton krama che ni ade waka ho da won ka ho we moving on Dabi. It wo as a person no en kase na me na betna ton ade ebi mutumi kasa kra na ye hi wo kwa exercise ni bia ti obi tumi kase ahaya na ye ma me nwatena ton ade a na ye so wo ma me na sebi we hunu nyansa ama fi se wo ma me hunu nyansa enka o sha ase so o ton ade no o tisika ni bi esie se china no aha nye dabre papa aban betima betume yes and ye pese o mo ya aware so say sa pavement e wo ye mramu eye legal say any time assembly bia can do that exercise politician bia can stop them I know there okun I can tell you clear the idea mostly and I am mostly some of the assembly do not do that at all and say wapamwa there is nowhere to take them to no relax it no pema ban say bebria wo say ebia MP kuro no beba no so odi be campaign wi a e koma no wi abo senkofo na ka ho a senka MP kuro no pe MP edi no onim nyansa obekon kofo ne ho anaso obekon mo nchen eni o manya kasa a kiro mo say yenya asase ni ntino enu tina mo wa na ahanya mo permanent place omonim Ena akoma me to aso bia dia ma o masanso nya hoden a wo de o payment ni so say tax na nkasa yetem omo obi otua tax bia nso ena yes you omo ye trade so you can't leave them also to it already no otua tax we nya ho anwoden say na say me tua what you am tax dem meje good wo saka police from ayere no mukro ya nso so na wo mo sha ice block eye nsuo e de mankofo ya esan koton Nana unim. It is a whole big challenge. Nana hwe budumbrem. Ansa na obe cross budumbrem. It may take you 2-3 hours. Say abane ka so ye dual carriage no chairman. Chairman had ma memra ho. Abane ka so ye dual carriage budumbrem akoke bukoso no. Won mo ade gu pavement no so okwan ni nche nyina no ye tu wom no so ma de ba bia tena to ade a omuni kwan no ho biem. But chairman me hu ni say abane betena so a why na adwen say wo pam wo mo a na ehu abone say me pam wo mo a e ma ne me ye beto atia wontia ne mo ntena ho a chairman say wudu adwo so a ahwo say nyimo be kokuma se wudu adwo so a ahwe be ya na be bia na na ya santo a ne statue ni si no and nana
ɛhɔ nyinaa me fi adwo so by last 2 weeks ɛhɔ nyinaa da ne bankyene bɔdeɛ yes so adwo so wɔ asase kɛseɛ o because adwo so ma yɛte hɔ nyinaa no yɛ vaseland yes yes mame so ansa na ofa peduka so mu say munsi bucket no na mu move you they will go hwa dentia me pe o man penu fufu asem ne say one sorry boom so okotu kaswafo dabi e free na record market biantie Ghana Kwanso ansa na okase wo mu move in eno kura no omo de politics na so wo mo koye no wo mo koye enti politicians ni who say don't play those cards with them eno na mo mutrim ye omo de no munko si market no emfa mo only when they have the land but as for the Accra here assassin Chama ma memra won chen Chama mo na mutwi cars akese o mpacho share with us share experience na ma na etie for nte se mu twi tanka na bia sane mu molusi break na ba bia nka mo bebu afa e bia mo de car na kochoke se mu se pavement no so enipa je so afa sa no a how do you feel as a driver ya na de na ba wutirim adaroma oko chama se wo de car nam te se car kase ati curator cargo tanker na ivi kura car kitwa kura wo de nam no DLFM 106.9 unya tia break na edafom se timpa asam na asi nia obetimi aya ne se wonam krom na se nipa ni ho a o break na tom na bedi awu ne de e wo so pavement o de car na betwoko amanagina only one option a wo ne se break nyanya tom ne de atom aya GS na obetangyi na mmom no e depend how America no esi work anim what you say America na work anim na kire because fane say ufri tatakwashe twam u disane achemota overhead ho wonim say NY adam tebia speed wom na wo be fro ACB ho na wani tua achemota disani na fofi anto ata no break tom say phone okon wo be change GS a odi be DLFM option ba ko wo wa beboa wo ne say pavement fafro wo de car ni betwi pavement na wo de atoko sa anya sa na traffic koba na do na kan break na to fom fawu wo be change GS a change se traffic wo wanimu a what the be yam mo no na etimi ebo cars bi aba 6-7 cars because ono heavy truck no ni modu and at the same time so no se load nim kura ni modu na load sa ko mu dia e pia ketua we ya te se ayi no mframa no na pia we ohun ntinka eti je se o pia mo a computer mo a mo be bo anu a mumu ayedu ansa na timi agina tinka sanka pavement nda ho de anka ho na yam option nda ho de a na pavement isu na bia na ye nuanu ma de tonfo ya DLFM 106.9 it is a fofia antuata na se pavement eni ho na se pavement ho na de tonfo mo koje fa because one break na tom no either say obeta ni steer na by force out the full pavement na ebe hiti pavement no na tire pai na remu na atwa pavement na wagina ana say wodi nchen no tire ni betwi pavement na wodi twi pavement na de ma speed na no nya den eno so etimi eboa okay say wodi twi pavement na wo change GS na abodan ane chese watimi agina etini ya ka na ye serious pa say car kitwa kra break tom DLFM na say wodi speed na wo sane na say nya pavement na bejew na say enipa di dwa wo kwan mu na ade dia okon wo ya den say na ebisi wa sha man ni baby atete no betwa nipa so etino say na menua adi kan aka no yempa ni fo na kasa na emmoa yen yempa ni fo adi kan beduru na nyina momoa yen mete Amasama Stadium back eho yeni market bia ewo DLFM market ya 106.9 over kosa okoye na ye obi container
a wakofa banche body ntosi na de abegu obeko gira nim sa wutobi enye sa aju sa oba amasaman nso no market ni railway line ho no se market bi ho no nko to obi agina ekwan ne ho a highway ni so a obenya banche even police station ekura police station na chi asem na me kai police station first one kura to ade police station first one no asem na me kai ujira amasama police station amasama ubenya banche ato ubenya ko ubenya mango ubenya bofre bibia wa amasama police station first one ho etu ujira ho a na wadidi dwa na okọ ne ba bi open tare a ubenya wa amasama police station open mobile phone covers ubenya amasama police station o ti ase bibia obeja o roadside ase kitu ebi so ato so honey police station I don't know police form authorities so o me de che wo o ti bi ebuafo assembly for no mo na timi ba be pam wo assembly na timi ba be pam ade tonfo no wo o ti be your operation be pam wo but police for timi your operation pam wo police for no operation be so mo your operation a check as a etwam Chamai o ti ase enti ni nyina ka mra kosi se enti ni ya ka ma na kosi ni se yampa ni fo no ampra ni ye yampa ni fo na di abro wo hu se oba chichire man ana se nka ye papa no ahemfo no mo de nsase ma o man no mu be gya asase e di ato ho se asase wei ye twa e bia wa na e kai ato ho ye fa bi nye ebia market yemfa binye lorry station good what you say na yemfa bi so efa kakra anya toilet first thing toilet and as a urinal place what you say e wo ho sa de na bi ni ho GPRT fo obehu so bulodu ana e lorry kwa ho asase ni ho GPRT wo say ya to asase ya di ye oko amasama me don hwe ho a naka baby kakra da ho ne taxi fo gina say o masase eti moto kura mo moto me gina ho ana ye road kwa ne hu say asase ne nyamo de amokra mu ni baby fa ana moto fo so hu se ho say ha no maslan anyamo de ade ane se moto gina ha we ana obi atimi pam no nyonko because baby ye gina na lord kwa mu DLFM 106.9 what you say timpanimfo no embo mu na sese o so mo hwe se I was say ye nya baby eti say e bia ufri amasaman ko media ni ya pe baby baby benya asase bia be 2-3 acres bi ya say aha be ye station toilet beba mu we beba mu station beba mu ohu market beba mu say ya start am prane sa de na oko ye bewu akwa man na nanom aba mo akwa aba fair na de biom tie hwa nom tie ba biom te no eti ya me ka ne say ye nuanu mo mu o mo ton ade o ho no e na o mo nyi from trim say lord kwan mu yo mo market ni store wow dia say o trim sa no fa say o trim say enne o sore so okwa aba wo betimi ewu ne wo mafie wo betimi abubu agudam ne ka betimi atwi afa so ne eno ne asema me ka mo fa say o trim Chama me da say nana ma me nkomatie for ho me wi a na afi mo abehirehira so ma nti chama ha no no prepare de okohu no isa no be kan ne isa ne de eda ho ahanti eno wodi e bewie na afi ma me nkomatie for ho emra abusia me mpanimfo no akasa wo mo de wogya ne mframa na akasa yi ye ntai Ghana ni o saban bi entimi ampamo se police bi entimi ampamo a bompa se accident empamo wo asem no 0534050199 akwe me yade ampa 0534050199 0593406565. Good evening. Okomejoso Abdurrahman. Sana sir. Oko me mamumo ne djuma. Era se See, I'm looking at Flagstaff House. Traffic light and Yejuma. Police will be any so in the original. Okay, it's a lot. The catch of certain seven. Maybe and a track if you have about the autumn in your mark because of the coin out of more person.
It's your painful media, and was said to be the country. Yes, so now one has on them. A Bible would be Bible banner would they travel because Sabi points to uncle for no more. It's one of the Ashi because you're going to do which you don't say Sabi what you do which you don't sell more. Flagstaff when him traffic light to my police will be assumed you were original home and no catastrophe. May I say good evening? Good evening. Who did the self frame frame? Mamintio. We are the former Ghana. The come out kingdom say program bien when I do program but we still something and I'm one time so a woman. Oh, I can say on the we tell you about many market but a good to there. There was a general market you say on my mono. You will appear young from Domas, but you know what Mushe. The person of mine. The Kagame can say, Ankasa, a war, and your sister, a war and your tray, a way back of the Ua, Uncle Matthew. You want to move for, okay, Mamintro, dance mine. But I don't know where Minimum dance my pa. One about how they call Saharan. Minimum hopper. Last week, 4. Street light a boot war. So a boot of this. Every day, them tomorrow. Yankasa a 2 car, Echo, and Penfor, Echo 2 men catching. Omuka can say, and you don't go to him. Mr. Bundy, okay, the new day here, and then a Juma of Abbey. Number. Serious. Okay, can say the name of Juma. Next to the military, and see other I way a joy, a pattern or so. Make I can say because of Anyamia, a bayer would be a bit to me. A bit of course accident. I am okay. And the customer can say, you know, you will no problem to my by you know, go home with share. May I say, Minia, good evening. Me offer say, me Josu. Why are the next Juma and Magana? May I say, Papa, when you say, run about one. We start to treat the video, and you run about wrong way on. Sir, treat the video, question. Ama chese utimuse wenu conflict no mayen chese kanu onfa enimu no bia ye to so ye no batema community 1 TM4 ejina pa ho ene ma no kwan ni mu na ma ne ba ena TM4 no so gina ho ena council na mo chichi but media man na me tu om so se be ka first minyawa meyo no ada so ka hu se ka di hu na ni break fedi one way ya na ko onsia ni ofa e man na mitro me da se ejuma wo menso me da se pa within this offer me Ephraim fa the family school me fefi dan so ma mamintio yo me da se opening some market asemi asem here pa Opa Mamprobi Tuesday market. Na your market bu ho na asase da ho na mudi gwa ho. 2018 ana omudi asase no e de ma asore. Ana apamo agwadifo na free ho. Wow, market no hu hia manipa dobo. Ana be komu akogyi gwa. Nso de ma individual. Ano no ati group o mbe sa niam we ana ekoso enye aban asase mi da ho. Na yesi abandoned twin tracker here the ma ahemfo na nkofo no ma fachiro makoton instead of so many be lord park ama drivers another market ama obono omonya nti e better for the to the be yesrom omhwe sa de no maye me da se menso me da se majoy
Me pacha wo ben radio no atwe mfiri ho ma me wai e dede kakra ampacha fe de ma menti e wadaroma kunya mi shira wai amen achia ayi chairman peduma me chairman peduma joso no achia eja yi nananso ama me nananso ha fakio okun radio mu ayi president general papa do be kan se woni general papa bia sini hu ye nyina be sini hu achia program media eye pa topic yempeni fo ni dia okun se wo se wo ka Ukraine ye be ka kopim se bia nyame beba aden ena nipa betina lole kwa aton ade hwe kasa kesie ti se chairman onu do so wa amasaman hwe se ne e ba udu amasaman ya police station pa oh e na ye ton ade ai radio man Ghana pa radio ti se man ba cho kun bisi ya radio kan medase madway ya ofa odi de so frɛ be frɛ ofa me kese fitam I feel feed ofa nyame nshira mo wate amen ofa ye oma we ni dachi o ye wo mpinifo ye ti omuka ezu ye ni mpinifo a mo ye adwuma man hwe onu se we motorway overhead na mo ye ho no and next is the for this ka kese bi ko bo ba na mo de gukwa no no enti edo na jo omuntu me fra light and the be e bo no mo a ana se ka bi ko a wo se e bi a hanu sie na hanu nye go runabout pon bury ha no in next 3 days ka be shem se gbin because Ghana na ka konya accident let's say a bus let's say be 40 let's say be 3 o mi na nyame ase ni pe wo mo ye 3 pe because na ma men ka ho ni nuan ka ho ni kun ka ho nti ye ne pe o ma ye chichi no na me se ye penifo bi no omu soro mo so ya ko school abotire ye ko ni sei emisa abofo ni sua de e wo dan mu no omo mo ti dan achi na sua de na ka se na ka de chichire ekuro wutima se obe tama tiemefo kamodima ye tankers e city council omu sie kuma na meboa sa pepe amodane a police for no mo ti drivers na so so ka se ka na nyina pe na otu atara mo se kotere o ma ye chichire no mi do ma wo mi ti ni daachi na o ka mpe bozo ye small omo ye mo so omo nko ji kama so amu che sa na chichi kuro una ye tegana anu na ye capital town ye ni na ntwie ene ka ne twekwan mu o betama se ade o hanu no community so no ye ni na ntwie na tim na ka city council for kemun kamadwuma no no o ka ka mo so o chom kope na ye ko obi ne ye ja o mo ndi trape ni na o ye ko na ye ja o mo no na adwe ede ne tim kwa te sai mo minia nyame nhira wai nhira wo so medase ebusia ye ntimi mfa afrefo no ebiem na wei message a obi di aba na minua no memoni din minua wonim dada ka mebodi ba we de memodi minim di ntia wo se uduru nima police station wo mo traffic light na se wona Emmanuel eto nso wo pavement ni so ni nyina no eye a police for no moyere no workers way from a close source message way from a genuine source we police di chairman message I make police ni dey about so onu onim ni police ni or say Nima police station all the hawkers on the pavement are employees of service wives. Was it a man who a good pavement no so Nima police station holding no traffic light na si ho no e ya police for ire no mo workers. Chai Oko Yanko uko Easter. Nyame ma ya botre me ko Easter. Me ko mikro mi anu da tikire se me yakọ ni papa. Mo ko mikro. Ba wan kraminti. Ai oko sa wo so hu se ma traffic kase so aka te se ko ni de afidru a Easter dru a e na oko okro ma mi hu se wo ba nkra wa bobra. Na o personal lawyer na mentinga on krame. Tino ma Easter de ma kwa aba. Tino ni eba ye no e na me de e kire wo fa kire me okon
Omampani ayade ye nanase. Omampani ba ye wani Okogyeabour. Obedu ya no ma yewura kwa chedafo minister. Mfie 9. Ai oma na minister. Hwe Okogyeabour omu hia bibia. Ade Okogyeabour hia aye ye stadium. Nkoko stadium. Kwa chedafo abetena so as a minister. Wantimi anya Nkoko stadium ama obi ye na dwe se obeye ogbo twindrase kwasi hu road kofa kwasi hu kofi dede bonsu koda ne na sefo abesi banka nkwanta kwa upra so ma na matese wanya stroke wo ye kwa woni ampa mia me de ka fa so e fa ho anka bepo no na se kwan ne block ya na ka wa den watimi afa twindrase kwan no adisen ne akọ wo ba watimi afa ho asa afro na ka makoni abadie no police fo obre so ade ate ya mo ministers mienu kwawu o mampani anya mo abro muama atimi anya saade wei amfa amakwawfo ama wo wakọ sese ya sama another minister ba sese ono oye your friend say Dabi yi sese I'm sorry your neighbor food and the minister Eastern regional minister sese yi ono susu fi nkoko wa stadium no na eti America ne say yes set Kwame Champon yes paragliding ya ba yi okun ka me kofuru bi ayawo ana mi senior brother say ko stadium ho na kokohwe ye ko stadium ho a ye bubu stadium no atwe concrete na de e wo ho no magai ana ba bia wo be ba belande no paragliding belande wo belande no ho no mo tutu amna tell mo tutu a concrete na yi wo ho no ho na ya amna nti wo mo kofa carpet abese so ana wo mo de ase ho na se wu si susu a usi a oba jump amuvu be 5 steps what you say na se nyame amua na se ukowura amena mu a wona amumuye chama gina ho awo mi fo yi so chama gina ho baby a wo mu a etu paraglide de no obkoland de no obaba land ne Nkoko stadium no so eye amena na yesera de carpet akata so aho ye Nkoko stadium na se media fo ba obi anso meka asase mo nkire on be da aka hey utu fi suru ho a ewurade oku bi nyina on before utu fi asuru ho a was so land unam wiemu a no be land Nkoko stadium na stadium no mo ko yes omo oje stadium ka omo stadium no na hosa na ye park eti park ne de usisu a park de say park de but we no omo yes omo ba yes wo adwumanti no omo etutu so aso aye rough ana omo de carpet access wo carpet e wo before yi so okuma yi atre chama bacho ya send ma me da next week ye de be chere tifo eti next ko bia antie DL no bia hwe DL sameboa miami krom eti se obesi so na ubebubu be 5 steps na se nyame amwo no na be ho ho a okun na mumuye eti we nyompani mampani entu obi no nkonkohwe se ministers odi e ma aye no se Nkoko se omuluzu Nkoko a ye saade because Nkoko fo hia hwe ne omu hia aye stadium no a okwawu eye ade this time to omu team ba akopɛ Okwa United ono otosu 2 and so say no ni home support obebo adu oba kofodia obebo adu oba he kukurantumi aso tefu aba ye no omu ni ba akokra ete say team no da bia na home no do okwa away eti ni kwawufu okasa me kan kire omampani e na me kan wa ha no and say ye tutu park no so no yes ya shada the carpet akose so oku eni wo de phone ni mi wi a mi agina ho send me ene me ho eti wo de tu Facebook obi a mo sampadu kasa no wo na o gira ho na park no so me ka me kofu bi na me brother say yen ko de kohwe ba bia okwa land e no ba bia be land no so hwa na wo be kwa kofuru a ese wa na die so a diska oku ne otosu mienu hwa ahoya tourist center that's right diska ebro mine Ghana Tourism Authority butia ana yeka efiri atibie ani ko ho no aye futukwan okay ma hu kro so obi di ato social media efutukwan efuturo kumo okay ana obetwa efuturo na wie na ukọ ba bia obefo paragliding no eho momu no mo de chippings agu ho sabi nyansa be no wahu wo se ka mu hu se ye be ye saade no eho kakra no enu 1 kilometer
mo ye guso ho na one day kro betimi di temporary asphalt aguso ahoho oba abrochirefo yen ya free Ghana ha yen ya free Kofi Dede nyina eba na ka maguso Kofi Dede brand what you say adie bi wo ha esase yaka empanifo na ade na mo no omo na edi o ma na bro Chairman toso mienu am be si form de toso miensa hwe o mampani ya ade okay say o ma yen ya 106.9 say na ka yen hu kwan a abonta e wo kuma se kwa so da a yedu akare ni ehu bi da ana nyame aya atom ama say o mampani abeye ensa o mutu apedwa amayen ade kase wo yi ba edan na si kwan ese mpanifo nye free apedwa tu nkoko no na aye manho ana dida ko anim yenua kwaku obi ya ade yenua adonten omo ya ade accident o sa feed ye ya ante accident ya ante ne bi obo ma ya ade mo de niam atoto kwam na mo de na ka se eho no mo tibi mo mo fa nwia kra nkogugu amna ni portos no mo tibi fa amna ngugum na free nkawa na number 1 2 o kwa wo tibi fa kota ne so just a wusi the distance no ba bi omo na mo na homo mo na ka se ne fa and the castle fan of Lord Crown with the house. Chairman, next week, not the Akanaba. But that way here. Way a year China more, China more, Amasamai China more, me by ye. Okay. Yeniano Burkina Casa, on my year 10 Lord Crown 10 Azels. I see Lord Crown, you know, we are saying, Castle in packet, Carcassian to Minko. Kaka sent to me and I broke traffic. I want me for you so. But we are sending in our mamma, not me assure, sir. Me Amira, Emmanuel Amate Sampa would you. A day. Okunya Mishra. Yamisra also. Nana, Faber Post, man. Pavement no. And Yama minimum TS. Okay. Enyo mudabre se assembly ejai o mo se abaye ejai o enyo mudabre ne mum ahochire nti no mo ho but o mo prese o mo benya bibi no mo buaska no se enye dada nyina no betena so eda bi beba o mo ankasa be fiso na o mo so akonya o mo stores no matenem enti okon ye fa ye kasa ni si ha se ne DJ Afiba betumi atoa Nenyom bodo so that's right. Meda say I was your media penny Kennedy Nana Kwadwo Jemfi that I better say Chairman Clement Ampedinso meda say na out in one can once more the pacho ye out no ya be ya dobo as usual ye boss so last week no na ye twa say mo beba beboa yen mo so ya sene a Ghana Kwanso ye de bepia bonten any person ekwa the whole Ghana mpo near the drivers they engage on them 101 e wo terminal no so the here say mo be ba say bia mo be sponsor because see I just sponsorship why ntime je kan kwanhia no ekum NPP ekum NDC ekum obia nti obia owo pepa say obe sponsor Ghana Kwanso ye outdoor program no wadahoma mo be boy assembly etitia DLFM ye North Legon ye ne Wisconsin International University na ye offset DLFM ha de wo de oba so hwe Okogyeabour oba ye ne won mpanyfo ni gina betena se na ye outside broadcasting no e pese ekoye no because bi adan no na ebeje wo nkwa afiri wo hyenkani body nsem enti madam ma ye ntime nka de bebre Media Penny Francis over time community 25 osu otie pa nti akura metia woni abusuafo ni gina DJ Afiba ada de ko Facebook no eso ya rensu ya diaba Ghana fo nti benso midi de Okogyeabour Ocran nyame ya domo adasene ye besa hia ye be ye Ghana duro se ye ka nokura bi ba ne twi wo afache ye taw na emom ye pese wo tenase na wo che na wo hwe wabusua enuntia kafra Mama Lumba ya da se executive producer eno no
Edubera so DL that be one shroud. Ada ye head of programs. Silver. Paparano. Me sorry akui actually the and press conference be anyhow. DJ Afiba be take you over. Background. You need to be careful.